साहित्य छगु समाज यान ढाक खरासा छगु सभ्यता पहिचान नख जोजलप नेपाल मण्डल टेलिभिजन ज्याजो साहित्य झिगु गौरव सोइचोला दिमा छित लस्को श्याम चुना सिल्भिया साहित्य झिगु गौरव ढाब्ले छिस थोइले नेपाल मण्डल टेलिभिजन पाखि सुति पैसास ज्याजो सथिस नेपाल भाषा साहित्य खेलसे स्वापु दुपिनी साहित्यकार भाजुङ रहेछ पनि खलाबला कै विषयनाको जुल वेक अप विशेषना आगु कथा वेक अप सृजना याङचुना दिगुदु वेक अप सृजना दुखन हाला चंगुदु तुगु विषय वस्तुहरु कयाना छिस खलाबला याङ विचना बुझल बासा थौया ज्याजो सथि साहित्यकार भएछु सुलोचना मानन्धर छु वेक विशेष याना वेक अतिथि साहित्य सोसाइटी कया छिस थौया ज्याजो स खलाबला याको जुदास वेक मातृभाषा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाल या अध्यक्ष ज्यादी अथे वेक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मातृभाषा विभाग या पूर्व अध्यक्ष न ज्यादी रा पूर्व प्रमुख न ज्यादी रास थौया ज्याजो स विशेष याना वेक अतिथि साहित्य खलाबला या कया छिस खलाबला याको छु सुलोचना दि ज्याजो स सेक्सन चाहिँ जोजलपा आठो था चाहिँ चौपति चोसा गोखन हामचना छुछु चाहिँ दिया ठुथा थौयुए खलाउ खसा जी जीवनी बारे थौये जीवनी बारे चोचो थौ छौ लास्ट पिस चया चाहिँ छोयदु दृष्टि युजे होइ अले अनलाइन न होइ थौ चया यो पटि खोजुलिन चाहिँ थो रिसेन्टली थो तामाला अलचे ज्याला जो ज्या यो कोही दुध बाँकी देनी यो कोही ज्या छक्लो लातै मजुर गाताई तर ऐसा न ज्या सिमरौली चाहिँ मन चाहिँ एकदम थाहा मला ज्या सिमरौतले एजुली यो कोही ज्या चाहिँ लावना चाहन्छु अब कि मध्येले जीवनी चाहिँ आथौँ गर्ने योपट्टि खोजुल अहिले यहाँ लिउ चाहिँ क्रमशः गैना चाहिँ बिट प्राथमिकता तेउरका चाहिँ बिचान चनाउदु अहिले ऊ चाहिँ छु वर्ष नि हो चाहिँ तस्को हनी बम सत्यबोन जुसी अब बेला 104 वर्ष न दता हाला वेको 103 वर्ष जुबले चाहिँ वेको एउटा चाहिँ छौ सफुल अलानौ वो सफु चाहिँ जीवनबाट जीवन सिकाउनु धैपति चाहिँ जिगु चाहिँ आइतबार सगरमाथा नवान चुनावपट्टि विषय त गया अब सफु न जी थो वेको अस्पतालले जुबले जी याक्न भ्याउना वेको लाटे चाहिँ ललाना वो चाहिँ मेपिन त इन त मरुनी वो दमी सफु जगह तर वो न सिरेके माउ आवश्यकता दु नापौ चाहिँ मेरो जो मायु बारे चोट्यो वो सफु न सिरेके पैचौ मरु चो सिरेथे चंका दिकातयो सफु त न यो क्वेदनी अले एजुली थौकने चाहिँ चोइलिए अप तैथे लावना चौ दुसान चाहिँ थोया चोइजना ढगा थाथा चाहिँ थौ नक्तिनु धैपति खया जुल वो चाहिँ नाम अभियानी सफु नाम अभियानी एजुली चाहिँ जे सफु ना चाहिँ कनि मकुनी तर थु चाहिँ थौये जीवनी बारे जुदा जीवनी का चाहिँ गुखरा चाहिँ दिया जीवनी चेला तस्का थाकु यो क्वेशन वास्तव थाकु छिदैदु एकदमै ठीक छ जीवनी चेबले छप गब्ले आठो बोलावई नि काला मने एकदम तासे जी तुमको पति वो खा बोलावई बिलेला वो चे सिरेका निचे थौ मन चाहिँ किन्न न जाचन गब्ले अले यहाँ न छापे जी रुंगा न हानो छक चाहिँ लुमंगा बि सके स्यान अले गेन चाहिँ मन खिन्न जी एजुली थो थौ सिबे नि न्यादन हो ये चुए सिरौपट्टि सपु खत हो पाण्डुलिपि तर जी पिकाउपट्टि 8 महिना ढ्यामला थो सत्य खलाउ भाषा ओइले बच्चा जी आसिबे बच्चा योंगे तिनी एजुली चाहिँ
ऊ सफु पिका त जी फुक स्वेमा आउजुली जी आइते थजु छु हथा मुजुनी देखा चाहिँ पिमोकासी पिन्छ हो अहिले थाकुपट्टि खदाउ खसाला जीवनै थाकु सङ्घर्ष खला जीवनै सङ्घर्ष खया न चाहिँ उकि छौ साहस्यु खत न दु गम्ले ठ त थमन तु ठक्क स्वेबले ओहो जिङ गे याजी गेना यातुजी गेना अया जिल्ला बच्चा राजनीतिक बाखन दु जुल राजनीति हामफाइले जियाबले योपट्टि खन दु वहिले चाहिँ छेन कया पिने विभिन्न क्षेत्र सङ्घर्ष त सङ्घर्ष दामाला वो यहाँ बेले ओहो गैना चाहिँ यातुजी गैना पुलिस बचे जुलजी तर जी त जी उल्मछि अष्टलक्ष्मी दाबले फुकेसा मसुमे जुल अष्टलक्ष्मी नाप जिया पनि लाखनी अहिले उल्मछि पासपि नाप जिया न फुक चाहिँ छकसा निकसा जेले ला पनि जुल तर छौ चाहिँ जी थमन तु अचम्म चाहिँ छुच्चा दासा पुलिस जोन्ये ढुङ्गा पुलिस क्षेत्रीय दुनियाँ दुन्नुङ्गा कर्फ्यू दुनियाँ ठेन्नुङ्गा न जे चाहिँ फुत्के जुगु दुखा होला वो चाहिँ वो इले चाहिँ छौ अन्तर्मन चाहिँ छौ शक्ति वइ जाछन् खनि छौ बुद्धि थै आस जिला र्या गुली मछि थासेला पुलिस लिटु लिया हौदु अल छौ थासे पासै छेउना वसा फेरैना अहिले हानो मेउ थासे मेउ ल भन्यो गल्ली फुकमस्यो होला काठमाडौँ यो गल्ली हाचो चाहिँ जन्मेजु म एजुजुली चाहिँ अथेना न ज्योदु अहिले अब बाखन त चाहिँ गुल्ली चुएबले न अफुला मजु तर एसा सत्य ख चुए माला अहिले पिकाबले न अफु मजु अहिले बोमी पिस प्रश्न उत्तर आइबले यो लिसबिट न अफु मजु गुली खला जी चाहिँ जित जग चुए ढुङ्गा न अब अनलाइन नै वइबले जित जग तया मेपिङ त मबिया होला अहिले किताब सफु प्यावे ढुङ्गा थजुइमा वो सफु दुने फुक छप्पो ज्यावनी सोइ पिस छगा आखर केले नाना सोइ म सोइ पनि निम्ति थ्या सफु प्यावल खनि रिया ताई तर गुली ख चाहिँ चुए ढुङ्गा न थाकु ख चाहिँ यो कुदनी अछि नक्तिङ न तैदिन हा दिपाका गातिन हाक नथुपति निरन्तरता बिउरका तैदिन मुला आइ त दिपाका आउका आतु गएपछि छेउपति जीवनी बन्धुको चाहिँ छित चाहिँ गयो किसिम यो खचाइ न सक्तले यो कुस्याना सोयुला पुला बिसौ सोयु जुल नु बिसौ न सोयु सुए ढुङ्गा नु बिसौ न चाहिँ अख्न छ म नुपि बोमी बिसौ थन चाहिँ झिरा देशेला ताते पि लेखक पि ताते सङ्घर्षशील महिला तेउपट्टि नाला टोपिया त उज्याजन खनि अच्छा अथि त हिडियो हो त गानी नेनाबले चाहिँ अहिले नापा चाहिँ छौ चाहिँ अनलाइन नै छौ इन्टरभ्यू प्याउ दुगा वो चाहिँ अङ्ग्रेजी गर्दा वो अङ्ग्रेजी वो इन्टरभ्यू सुए ढुङ्गा अहिले ऊ यो नाप्न थोन नाप्न सुए ढुङ्गा अहिले चिला यो कोही सङ्घर्षयान दुखनी याद आइदिला सङ्घर्षयान बेला जी सङ्घर्षयान मचा होला ओला छौ नेपिससँग युपा हेटर यान उजुल्ने अहिले वेकन छुदैते लगाटा आशा झिथाल चाहिँ पारिजातीय ना चाहिँ हामी सानो पारिजातीय नाचको काई मिसापी लेखक त सुसुदुर गाताइले तर छि उल्मुछि चुए ढुङ्गा न नेवाबासँग यो वननी आइमसँग पुके सानो बनि बकुनी नेवाबा आयो उल्मुछि चुए ढुङ्गा न चाहिँ छाछिउना चाहिँ जोनी मलाउ दया चाहिँ जी जोनी लागि त रका चोयो नमुको फुकेसा मसीमा ढका चोयो नमुखो थो चाहिँ चोयो जु इच्छा चाहिँ छुलेर गाताले नि खौ ख चाहिँ पेमा व चुएबले न निश्चित उद्देश्य दै नि सुयु निम्ति चाहिँ जस्तो जिसँग चाहिँ मजदुर तेउ निम्ति चोइबले मजदुर तेउ खजुल किसान तेउ निम्ति चोइबले किसान तेउ खजुल मिसापिनी निम्ति चोइबले मिसापिनी यो खजुल अहिले थुक चाहिँ याबले थुप आम पाठक पिसाउ मसी ढुपति चाहिँ थो छु अछिमहरु वो मसीमा ढुपति अयापट्टि महत्ता कान्छन आमरे ढुङ्गला
अतेख अले एजुली चाहिँ मेपिसँग चाहिँ छुधालेर का चाहिँ ताइबले आछि कासिना चरन चाहिँ नियमित रूपमा बनाचना दिउ दुखनी होला जिसम सकेस्या मुसिउ अले मिग मिगतिनी आछम उयो गर्न चाहिँ न्यौ बर्मुजु सान्यवा ख लान्दी दिनेश राज पन्त मसुदी होला उयो गर्न चाहिँ आबिगन दिसन जी छु स्विट बनाचना दु रिया दैदी चाहिँ दिस त्यहाँ चाहिँ हपा बियादी अथेख उयोको पिसँग हपा बियादी अले गुमेस्या चाहिँ ओहो छु पाख्यालाई यो कुख क्या दुखनी दिमसँग चाहिँ इले क्या मखन दैदी गुमेस्या चाहिँ नापान चाहिँ मुसु पिसँग उयोको ठाउँ यो सोचजी दृष्टि न अथेजी तर आ चाहिँ जिसुले कैस्या सक्ले पाठक पिसँग चाहिँ वया खालियो दृष्टि सोइदी रिपरि मरु उयसा नकारात्मक न देफुनी का थोला गया पुलिस त नपन रुवानु वो जसन खनी दाइ होगला विभिन्न संघर्ष दिउला सिके विभिन्न किसिमको संघर्ष दुनी जस्तो छौ संघर्ष यो बारे चाहिँ खलामा आछा आजु पाले अन्तर्जातीय बिहा याबले आछिन यान्दिउदु लासिलवेजु छिट गुली थाकुलो अफलो जी मसुनी नेनमानी चिके अलगै नेनमानी तर जिउ पाले आठौं छिबे चाहिँ पिदन यो बटी खजिरुङला ओइले तस्मा थाकु आजु बर्मुना पयो बटी सम्बन्ध जुल अन्तर्जातीय बिहा खसा तर उएको मसिया चाहिँ जी छे संघर्ष न भक्ता न छे चाहिँ जित 16 वर्ष दुब्ले जित चाहिँ झेने वाटे दथिला चाहिँ ब्यायापट्टि खला मिसा मस्त पचा तरिको जवल लाग्यो खन्छ छे छे या खला नि अहिले 18 वर्ष तक पिलोगा छौ परिवार तर वे कपी पला दिए दामा वे कपी त थ्यांक यू दामा छाडासा वे कपी चाहिँ भला आदमी मुखु जुसा छौ किसिमको जिउ पाखेला मुखु तर सामाजिक बन्धन नै खव तर छौ किसिमको धोकाला खका होला मेरो बिहा न जिउ जात चाहिँ जिउ सुक वहिले जिबी चोनिउपट्टि चोते धामलका वो लमी वेकला चाहिँ खोखो मिठा खोलितया जिउ जात बसुआ खौका सिमसँग चाहिँ तरुपट्टि धोका बेला रे वहिले चाहिँ छौ त संघर्ष छ ल वो संघर्ष छाया मल्लेर घाटाले वेक पिन त छुए ढाठा न मरु बना त मन ख बाला मन ख भीमको परिवार न ख ढेपा दुपी न ख सोइ बेला विभिन्न किसिमको क्राइटेरिया सही नियमला फुक्क ख मिले जु तर छता ख मिले मजु छुलेर घाटाले जी मौसु का मौसु मे मौसु नाप नाप जिद चाहिँ मसिका मब्यो होला जी ओइले चाहिँ भतिजा क्रान्तिकारी जिका आजी ममस्यु म मनु नापगेना जी ब्याया हो थुलेगा आत्ता नाचन तैदिला हादि पाका या छ किते निरन्तरता बिउटा आछि गुली दिपाका हनका हाकन चाहिँ आतो जीवनी त चाहिँ पिटन आछे माउला यो के धनी जी थौ चोयु अछिले हवाई जहाज थिएन दक्षिण नाप्लाक विदेशी यात्रा याना उबती ई जुल वइले चाहिँ हवाई जहाज ठेंका जिचुएला थे नि होला हवाई जहाज सेबलेला फुक संसारला कुएला नि अलि अन्थेंका नि त दियो आदिपा कइबले चाहिँ चिने थिनी चिने ठेंगा न चाहिँ अफमजु होला संघर्ष न जी थुसी चुयुपटी संघर्ष देयो न नापु नापु यात्रा यायु जजन खनिले नि जी नाप नाप जिउ जिसँग यामा उपटी भोग त दाइ मगला बुढाबुढी पिसँग भोग त दाइ तर जिसँग संघर्ष धा तर यामा उपटी आ जिउ सोच न दै वो कथा चाहिँ थ नाप नाप वइ चुनि जजन खनि अले चिने ठेंका आफ्नो जी चाहिँ चिने उपटी दाइली छ सोइबलेला
जित थत थमन्तु तालकी तस्कय जी म सोसे मगाओ म बसे मगाओपट्टि छौ उपन्यास बनाउँथे जित अथे ताल छाडा सा थौए पात्र थए पात्र थए जुजुली चाहिँ अब मेपि न्यु निम्तिला उली महत्व जुइले कि म जी मसुनी तर जी सोइबले चाहिँ वो सफु चाहिँ जे मा तयोपट्टि अछि जुल तर उहाँ लिउ वो जी चाहिँ न्याद तक चिने विद्यार्थी जीवन बिताइना हाना सङ्घर्ष नदु अन्न सङ्घर्ष मतोतु तर उहाँ लिउ हाना ल्यावया हाना नुम नुगु जीवन थिएन जुल ल्यावया ल्यावयो ये सुइद देरुङला धाबले ठपा हकबटी जीवनला तो चोचो मुनिबलेला गुली इ काइटिनी तर आथुसी छक चाहिँ दिपाको यो ख ठुला जुला छि आचुइ चुना दिउ खमला आछला ठुठा मातृभाषा प्रतिष्ठान न चुना ज्यान चुना दिउ अध्यक्ष दिया अन चाहिँ चुचु ज्या अन चाहिँ थो मातृभाषा साहित्य प्रतिष्ठान होला थो साहित्यिक जग्गा ख थो चाहिँ थुकी चाहिँ जी गठिताकारका आशा छिना छ दैदिल जो बारे दैदिउ बलाए प्रज्ञा प्रतिष्ठान है जी पेद जी चाहिँ जिम्मेवारी काइबलाए अन जी छुसिला रका भाषा जिला नेवा भएन नेवा भाषा नचुयो नेपाली नचुयो तर नेवा भाषा पि चोमी त गुली ग्यो गुली स्तरीय तयु नेपाली नेवा भायो संस्कृति गुली चुएला तयु जिसुनी हो होला तर नेवा भाजको मुखु मेमेउ भएन थौथौपट्टि संस्कृति फुकेस्या थौथौ थत तरहताइ तर अन चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठाने वो इले खतु लोकतन्त्र ये जित अन थ्यङ्कु ख होला लोकतन्त्र वेदुङका तिनी जीवन हो ख एजुली चाहिँ इस्वे न्यो जुसा जी थिनीले कि म थिनी नापा मेमेउ कार्यक्रममा सदु जुसा जी मौना कार्यक्रममा वना साहित्यिक कार्यक्रममा वना तर ज्यायाट चाहिँ सदु दु तर जी चाहिँ उले चाहिँ गुनीबुटी इच्छा महिना होइले तर लोकतन्त्र ढुङ्गा चाहिँ जी उनीबुटी ठिकै जु तका चाहिँ आसुना जित चाहिँ सिफारिस याट जी नमसु हो होला जी गोनिसबे 5 मिनेट नि हजको छु हो अले न्यामेस्या छौ जुसाना चाहिँ वेक अफिसमा चाहिँ जित ल्याइदिल वेक अफिन त न धन्यवाद दामा तर अन्थ्याङ्के ढुङ्गा चाहिँ जी सिउपट्टि जिउ निम्ति नुगुपट्टि विषय छुलेर हामीले युनिभर्सिटी ठ्याइ जुल्का जिउ निम्ति नुगु कक्षा छाडा जी नापा चाहिँ मसुपट्टि योको खसिल झितालाई 123वटा भाषा दुखनी होला गु भाला फुक चाहिँ छके नाचदै नि अब छमनि मेसु नाजग न्यनि वइ नाम अपि अब नेपाली चोइपिनि नाजग न्यनि वइ नेवा भाषा चोपिनि न ना न्यनि मरु अले नेवा त जको मुखु 123वटा भा दु थासे छगु जको भा अले 122वटा भा गैना बराबर जी होला थु खसी ढुङ्गा जित चाहिँ एकदमै थो न्यायोचित खन्थे मताल तर एजुली अञ्चन ढुङ्गा अञ्चन फत्तले ला थप्छ जिम्मेवारी काया अले थो मातृभाषा इत्न मातृभाषा रका साथी आजिउ नेवा भाजकोला मखु सकले मातृभाषा प्रति उलिए समर्पित ज्या चौपिन यो कु खना अले थो खसेली मेउ आ विभिन्न राई भा मगर भा तामाङ भा यो कोही भ्यादैन बाँकी दैनी तर वेकअप यो भाइट न चाहिँ फुकै सानो राष्ट्र सम्बोधन यामा तका वहिले राष्ट्रपति त राष्ट्र प्रमुख पाके चाहिँ सम्बोधन या कि जिम्मा न जुया लाटे लावल वो जिम्मा का त सिके तस्कै थाकुलो का वो जिम्मा पुगुङ के त छाडेका तासा वहिले ला जी सम्झको नेवा होला अन्දුने मेपिला फुक नेवा भालाई पि मुखु अले ठो राष्ट्रपति त अनथ्याङ्के त प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ थ्याङ्के त तस्कै विभिन्न सङ्घर्ष न यामाल विभिन्न खन लामाल विभिन्न तगिले विभिन्न ज्यायामाल तर अथिक यान लास्ते पति चाहिँ आठो ख बामलाउपट्टि खला धामास मो
पुमौनीमा रका चाहिँ सौंपिन दु तर एसाना पुगे हुन राष्ट्रपति वहिले रामवरण यादव वेकन चाहिँ एकदमै लेट आइदिलका वो कार्यक्रम जुबले सम्बोधन याता छिसँग सताबले चाहिँ तस्कं लेट आया ओहो थयाउपट्टि थो कार्यक्रम एला थुक्याइनाला राष्ट्रपति जीवितमा तस्कं तरौपट्टि चाहिँ अछि खनि नेपाली खनि थोला नेपाली गर्व खनि थुलमची भ्या ठाउँपट्टि भ्या थुलमची भाषा चाहिँ ज्याइन्चुङ्गु थुलमची भाषा यो निम्ति चाहिँ थोला झि नेपाली सम्पत्ति खनि मखला थो विभिन्न भ्या छौ भ्यादेखि त गुली सङ्घर्ष या त जी गुली स्या छ आँखा चुएट आँखा प्रस्तुत या त गुली ठाकुल त्यहाँले चाहिँ दुपट्टि सम्पत्ति त स्याङ्का छुएला नङ्गा छुएला मजुल्ने अहिले एजुली चाहिँ जी चाहिँ थो अनला प्यावे ढुन जो कार्यकाल सिल्ल प्यावे ढुङ्गा चाहिँ जी छुजेना रका सा लिपा गेजी जी मसु होला जो थौ कार्यकाल तक जलका थपसँग लाना जीमा खलाना जीमा संवादना जीमा न्याथे नाना चाहिँ माकेका तर अन प्यावे ढुङ्गाला जो लादै मुखो एजुले थो मातृभाषा साहित्य त गमला सापी जका चाहिँ गमला पिना दैपट्टि स्वागा भयो होला एजुले चाहिँ थो तरुपट्टि संस्था मुखो तर आगो गमले नाच खलान दिल जलेश्वरी दिदी न चाहिँ ग्वालियन दिल मातृभाषा ग्वालियै पिँदैपि मातृभाषा पि हामी विभिन्न ओके तामाङ भाषा दु राई भाषा दु मगर भाषा दु मेमी मधेसन वइचौँ पि नुसुङ्गो भए त दु जाना चाहिँ उकी चाहिँ इच्छुक त त्यो चाहिँ छौ संस्था दिएका मातृभाषा साहित्य प्रतिष्ठान दका थो चाहिँ अछि भाषा आयोग सिबे थकालिका थो अनप्यावे साटकिए देखौ जुली तर आथुइट न माके निम्ति थप सम्बिका पि मस्त थिए जुल एजुले न्याना चा माके माल एजिया चाहिँ नेपाल भाषा पि ततर पि लेखक पिन्ट आछि सिसिल नेदसं चाहिँ वेक पिन्ट न सम्मान या गब्ले चाहिँ मातृभाषा कविता जी न गब्ले मेमे पिसन ग्वालियै गब्ले छुसना न ग्वाली मार्टका दासा जी छमसा बाकिला दनि नि होला अहिले अथेना चाहिँ छौ किसिमपट्टि थपसँग पिनाउपट्टि गमला हेट मका मा त्यसपट्टि थयाउपट्टि थो इच्छा जागरण ज्या चाहिँ थो मातृभाषा साहित्य प्रतिष्ठानपट्टि बाफा चाहिँ थन्तको ठाउँ भएका आता तली बालाको छु तैली मा तो फ्यु छु खन्तु अच्छी सता दिल ला जी तस्कन लेटा होला आदि आफ्नो आफ्नो मफयाना वे मफ्त तर ठुली ख चाहिँ सकेसँग कनि खङ्गु न छौ चाहिँ अवसर अवसर बिया जिउले चाहिँ लेकुको सुभा दुसा थुन्याना चना जिउ पिन्टन छौ किसिमले चाहिँ छुदामा स्वर गासा मातृभाषा दियो तस्कन तर मा भाख मा यो मुलन चाहिँ सेका वइसनौपट्टि ओख चिसँग चाहिँ थुइट नङ्गा थिए मालेमा जिउ न्योने चाहिँ तनाउङ्गु फे मालेमा त्यसपट्टि जिउ चाहिँ थोया इच्छाको सकेस्यान चाहिँ ग्वालियन दियान इच्छा याना तथा थन्तको चालो मुंग इ ब्यातिल अपालपला सुगानको सुगा ज्याजो नेपाल मण्डल टेलिभिजन पाखे साहित्य झिगु गौरव सैदीको चुल्लाछ थौया ज्याजो साहित्यकार भएजो सुलोचना मानहना जुछे खडबला यनको चुल वेक मातृभाषा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालया अध्यक्ष ज्यादी रास अथवा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानीय मातृभाषा विभागीय पूर्व प्रमुख नाव ज्यादी वेकछ विशेषना वेकन याञ्चना दिगो आयोपति नुगु ज्याखट कया छिस खडबला यनको चुल ज्याजो पाखे उजाफन मागु इनवेगनको चुल साहित्य झिगु गौरव सैदीले छिता अपालपला सुगाते छासे नेपाल मण्डल टेलिभिजन सोइचदा पिसि सुगा